Ajmo voziti Glovo u Šibeniku. Evo ga ljudi, imamo prvu narudžbu. Znači imamo sve skupa nekih 12-13 km, 5,74, ovo je najveća dostava koja sam nikad vidio u životu, tako da krećemo. Kolega, ima li posla? Nikad gore, svaka narudžba 2 eura. Ha, veselo! Danas ćemo ponovo voziti 2 sata, pa ćemo vidjeti koliko se u Šibeniku Glovu može zaraditi za 2 sata. Kiša pada, a ja Glovo vozim. Emoj tome, zašto Glovo voziš? Oj Tomice, pa nemoj vozit za male parice. Evo, odveli smo prvu narudžbu i dobijamo odmah drugu za 2,62. U prvom videu koji sam radio u Glovu vidio sam da vas dosta piše da je kao to minimalac, kad se sve zbroji i oduzmete onda opet nekih 1000 i nešto eura mjesečno. Je ljudi, ali morate uzeti u obzir da se mora, znači to radite preko obrta, jel? Morate platiti zdravstveno sebi, mirovinsko, gorivo plaćate sami. Kad to sve, mislim, amortizacija vozila svoga koje vozite, jel? Kad to sve zbrojite i oduzmete, to je daleko od 1000 eura čistih mjesečno, tako da razmislite još koji put ako mislite da je to isplativo. And another one. Evo imamo novu narudžbu, idemo u McDonald'sa. Šibenska reve. Evo ga, dame i gospodo, odveli smo i treću narudžbu na Šibensku rivu u kafić Moby Dick. Idemo dalje. Imamo novu narudžbu u Studenac. To je nekih sve skupa 7 km, ne 6 km. Krećemo. Evo, kao što vidite, kažu bit će rata. Parkirani su vojni brodovi u Šibenskoj luci. Evo, kao što vidite, tamo smo lijepo bili došli ispred onaj Studenca i narudžba nam je otkazana. I sad ko će platiti to gorivo? Niko. Odmah isti sekund smo dobili drugu dostavu, opet idemo do McDonald'sa, to je nekih 7 km sve skupa. Evo, ubacili su nam još jednu dodatnu dostavu, znači sad imamo 2 dostave iz McDonald'sa, jedna je za Baldekin, druga je za Šubićevac. Nije lako. Evo, odveli smo prvu narudžbu iz McDonald'sa, sad vozimo drugu na Šubićevac. Dobar dan, uživajte. Nećemo dobiti ništa sada. Čekamo. Evo, stale su dostave. Pa je posao. Tako da izgleda da je to za danas. Evo, kao što vidite, ovo smo zaradili u 2 sata. 17,30 €. S tim da je danas kišni bonus. Isto kao i zadnji put. Tako da nekih 20% oduzmite, a to su nekad 3 eura. Znači zaradili smo 14,30 € po normalnoj tarifi, jer što je bilo drugih dana. I to je to. Ne znam, ako vam se isplati, ljudi moji dragi, ako vi mislite to dobro, vozi Miško. I još jednom napominjem, jer ste zadnji put pisali u komentarima da to nije loša zarada i tako to. Još jednom napominjem, to nije čista zarada. Ti 14,30 € nije čista zarada. Tu morate odbiti gorivo koje pokrivate sami, doprinosi, zdravstveno, mirovinsko,
porez. Što znači da tu ne ostane čistoga niti 5 eura po satu. A to vam je, ljudi moji dragi, posao kao i svaki drugi koji možete raditi. Ne rušite svoje vozilo, tako da ne znam, vi zaključite sami, ja vam neću ništa pametovati, ali ne znam. Iako vam se sviđa, normalno, lajkajte, komentirajte ovaj video ako želite treći dio. Lijepi, bili, zdravi i veseli. Pozdrav! Sidi. Ne se više ne da.